puli he pōnai, koe tau hata ki anga mai he ofisa he tau le kua tupu whakaonfo ke aua tungi whakahanoa. Koe hoko taki langataha he tau he whahinga hua leo ko tuku atu ai he whanau ke pole. Whakalawhalahi atu koe sta pāwihi mo tau walatala tutupu ke lata i me puli he pōnai. Whakamua ke tau walatala tutupu he pōnai ko whakakese e tau ui whakalawha he whakatuwhano Niue ke he mga whaoa he lilifu ko Dame Alison Quinton Baxter. Hakua o kio kia ia mai he mui anga nei he mahina e kua mole. Ko ia mai haana tuko ua ko Robert Baxter ni ngā hua ke he tohi whakaweha Niue. Kua whakailoa ai e tau ui whakalofa he whakatuwhano ki hea whiawhi hao nei, hākua mahuinga e mui whakawhikau he pulotu nei ke he whakatuwhano Niue. Ko ia koe loea mo e taha ka pisinga mahofi he motu ko Niue. O kio ki a lilifu ko Dame Alison Quinton Baxter he aho tolu ngufulu he mahina se petema, hivang fulu matolu e hana tau mui. Ke he whalua tau walatala fōki ko maua ai e whalu hata ki anga mai he ofisa mai tau le kua tupu whakaonfo. Ke whakamanatu ki he tau tangata he motu ke aua whakahanoa ke tungi he tau ngāho nei hākua ki sia ki ai kua lahi e hawili moe mango e whanua. Pihia e tau hata ki anga kua whakailoa ai ke he whawhonga papa he ofisa mai tau le kua tupu whakaonfo he ahongo fua he whahita pue kua mole. Hanai a Soraya Mangawa mai tau walatala ia. Mai ke whakatūtala me te kitau he ofisa ko Robin he kau he pungi nei. Koe manghala nei no hoko tu tūru ki ai hako manghala mango si angi fuki kai matang. Me mango si muka e awhi ka eke ki tungi do tangata ki totoro. I mango e whanua si mō fuki tau vewe puki tau walakau. O si mai ke haki mawhisi e puho he awhi. So ke whahinga hua ni nei ni kua ono ki ai ke tau le kua tupu whaafo ke mai ke haki whai pui anga mo e whamanautu ke tau tangata ke ua tungi whakahanoa. Kua whakamawhana atua ia ke tau tangata ke mātutaki whoki ke he tau mtakau ngā hua ha Telecom ke moa lang matai mai tau mātutaki anga ke he whahinga hua tamase awhi. Tungana ia ke he tautau ni kua Māori ki tua, koe hangahanga lea luhi ka pe koe whahi uta ki lalo he motu, hako heo wang he matangi fuki, matangi angi mō, puka mango, si wha luhi ki hake tata mai ki tau maanga, puka tata mai ki tau kaina ne tahana ia. Kaka mga hala nei, longa fuki na he whalo tau awhi tau vau, he tau tangata, mo e whaitu ke lau fuki he motu. Koe tahana me rea hake mai longa me nonu ki ai. Ki tumau ki o aiwhai mas ke rea pia ki tau tangata po ki tau maala kai, po ki tau palau he tau tangata ni kua ka hua hake e haulaulahi ni, koe tau mas ke rea ni tupu ni hake tungi ni hai tangata hana palau po ki tau tunga iai a si holo e awhi si vela to i lehe fuki wharo manga kaina. Kua ka mātatua i taha whakaholoanga whakataitai whakamua koe pre-arrival immigration trial ke lata mai tau tangata no fumotu kua mamnaki ke liliu mai ki Niue he tau wakalele. Kua lata he pāsese koe tangata no fumotu ke whakapuke online e tau pepa to hoko e aho whanu whenonga. Koe tau whakaholoanga nei ke lata ni moe wala immigration nā kai puto ia ki ai e tau wala ki whakamoli ki ai ke lata mai tau whahinga hua biosecurity moe customs. Hanei tau walatala ia. Koe tau whakaholoanga fōu nei he whakatuwhano kua whakailoa ai he hangai tuhi kupulahi he whakatuwhano ko Gaylene Tasmania he aho tapu e kua male mo e kamata whangahua ai ke tau pāsese neo mai ke motu i nea whi. Kua lata e pāsese koe tangata no motu ke whakapuke e tau tohi nei to hoko e uafuluma whai tūla ke he aho ka whenonga mai ki Niue. Koe tau whakaholoanga whakataitai nei koe whakamahao ni ke he wala immigration ke he arrival form nā kai puto ia ki ai e wala he biosecurity mo e whahe customu. Ka osi he whakapuke tohi nei to maua ai he pāsese taha email hila he ke whakamau e tohi kua osi he whakapuke mo e mai ki ai ke whakakise ke he ofisa ngā hua immigration ka hoko mai ki Niue. Pe he whalua tau pāsese ne hoko mai ni awhi mitaki fōki. He mawhisi e tau whakaholoanga ka hoko mai ke motu mo nā kai lewa e tutu ke laini ke whakatali.
Kua lata tonu foki e tau whakaholoanga fōu nei he whakatuwhono ha kua tata mai e tau mga aho ke liu kamata ai ke ua e whakalele mai ke motu kamata e mahina kahau mahina Novema to hoko atu ai ke mahina Januari he tau fōu. Ko e hokotaki langataha he tau annual report he whahinga hoa leo mai tau ua awhi ufrumaua ke ua awhi ufrumatolu ko tuku atu ai ke whonu ke pule ko mali ko mai longa whalu atau matapatu mahuinga kai mua atu ke he tau le kua ke he toko ngā hoa e tau tangata hua ke he whahinga hoa he tau ngā hoa nei. Pehe mai taki he whahinga hoa leo ke BCN News ko Timothy Wilson tūmau ngai ania lau tolu ke ngā hoa mai matakau pule ngā hua ke maua foki whalo tau tangata ngā hua ke he lata i mai whahe leo. Kai mai longa foki nā kai muka ha kua ta tai foki mai whalo tau whahinga hua toko ngā hoa i tau tangata ngā hua. Koe hoko taki langa taha he tau he whahinga hua leo ka mata he aho taha e mahina Iulai he aha tau uawhi ufuruma ua ke hoko atu e ke aho tolunga fulu e mahina Iuni he tau uawhi ufuruma tolu. Koe tau matapatu ngā hua, ne ko ngā hua ki ai, he whahinga hua leo. Ko kisia ki ai, koe laulahi ke tau se he tau ngā hua ke lata i me tau tohi whakaholo pele wafi. Koe leo ke he malea wakalele, si pihau fōki e ke toloa he tau la wholo. Koe hoko taki langa taha he tau nei, ne whakakisi ai whai se au whitungu furuma whai tau ngā hua, ne kua tau se he tau tangata ngā hua he whahinga hua leo. Malikisi mai he whai se au whangu furuma whitu he tau whakamua. Koe tau ngā hua, he whahinga hua leo, ne toko lunga lahi ki ai, po koe ua fuma lima e pasene, koe tau ngā hua hanga au ia ke tau tohi whakaholo pele o awhi. Mui mai ai, e tau ngā hua ke he male whakalele, koe ua fuma taha e pasene, mo e hong fuma tolu e pasene he tau ngā hua lau tolu, ne whakaonga i ke toloa e tau la wholo. Pese ni he toko ngā hoa e tau tangata ngā hua, ke he whahinga hua e tau ngā hoa nei, kua nā kai hokosia ke he limungu fulu e pasene, he tau tangata ngā hua, kai kua malikisi hake e halau tolu a tau ngā hua he onungo fulu e tau ngā hua he taha e ofisa po he taha e leo, whakatai atua e ke tolungu fulu mawha he tau whakamua. Mai longa ki hoko taki nei nā kai puto ia e tau ngā hua, ke lata ia mo tau whakahaloanga ngā hua mai ko visi hong fulu mahiva. Koe whalu fōke tau mta ngā hua halau tolu e whahinga o leo ko whamata patu ke he tau whakahaloanga nei, tunga ia tau ngā hua information intelligence, mo tau le kua tupu whakaofu, koe hong fulu mataha e pasene. Mui mai ai ke tau le kua, ke tau manukuli, koe fitu e pasene, mui fitu fōke pasene, ke lata ia me tau whakailoanga, whakahala po tau infringement notices. Mai he tau hokotaki tolungu fumataha nei, toko ua ne manako ki longona e halau tolu, tau hokotaki ke whakawhirianga lahi, si toko taha e tangata whenonga vēwa ni whinatu nā kai tutungi hana hokotaki. Taha he tau le kua ne kua kisia ke hokotaki nei, ko e tau tangata whakaholo kai nā kai whaituhi whakaholo pili o wafi, toka longa i lau tulu ia pehe mai e hokotaki, pese ni he tau se tau whakaholoanga ke whakaako e tau whanau aonga ke lata ia mo e tau tohi whakaholo pili o wafi, nā kai toka longa lau tulu ni o atu ke he tau whakaholoanga ia. Talahau mai e hokotaki nei he whahinga o leo, mo lea e tahi seo manukuli ne kua tāmasi he tau ne kua tausia e hokotaki nei. Koe hokotaki langa taha he tau, whahinga hoa leo mai he aho taha he mahina Iulai uawhi ufluma ua, ke hoko toi ke aho tolunga fulu he mahina Hayuni uawhi ufluma tolu. Ko whenonga mai taha ofisa ngā hua he matakau SBC Pacific Community mai mūtu nā ko fisi, ke lata mai taha whakaholoanga ne whakaingoa o Building Safety and Resilience in the Pacific. Koe wala ke ua akia nei, he tau whakaholoanga ke mātutaki mai ai he wala whakamua, he tau whakaholoanga ne ko kisia ke he whakamauanga he whale, ke lata ia mai tau le koa tupu whakaofo, mo e whale leo ne tālanga i ki whonua kula. Mahuinga lahi e tau whakaholoanga nei ke tau se ke asihake mo e whakahanganga mitaki e tau ngā hua, mo e tau puhala kua mai ke ai e motuko Niue, ke tau se use, mo e maua manmanaki, mai tau mga hala toa whā, mo e tau le kua tupu whakaofo. Hanaya Saraya, mo e tau walatala ia. Ke hea ngofua i niawhi ne whenonga mai a Kevin mai tawa ki Niue, ko ia koe Project Implementation Officer he SPC, mai whakaholoanga Building Safety and Resilience he Pasifika, mai wala ki waki Phase 2. Kua mea ke a BCN News ke whakatutala mo Kevin he māma he pungi nei, pe he mai a ia koe kakano uho he hana whenonga mai ki Niue, he mga ho nei ke lang matai e whahinga hua le kua tupu whakaofo, he motu ke he tau whakaholoanga mai tau matanga hua, mai Phase ke ua nei, ke eleweki mo i puipui e tau tangata he Pasifika mai he tau le kua tupu whakaofo.
Taha foki ta whaholoanga workshop ni hoko ai he whahinga hua whanua toa kau me fusika maam he aho nei. Tau whakaholoanga i ke lata mo tau manu koe Paravet. Si pia foki ke tau whakatokaanga Biosecurity Emergency Response Plans. Lai he mahuinga aha ko mai ke whalu ofisanga hua. Ke whanonga mai he kautaha SPC, Pacific Community, si pihia Ministry for Primary Industries he motu nako New Zealand. Hanei do whalatala ia. Kua kau whakalata he tau tangātanga hua he whahinga hua whanua toa kau mai fusiika ke he whare whono whakamua i si ale kula a lofi ke lata mai tau whakakuanga he pongi nei. Kua whakatutala BCN News me takitaki he whahinga hua whanua toa kau mai fusiika ko poio ke sene he pongi nei ke whakamama mai whakalaulahi e tau whakakuanga nei. Tau whakarohanga e hau nei koe naono ke riu ke langa kia ke tau puhala ke reweke tau manu hea tatola mutu. Mātu he tau manu puaka pia whoki me tau manu moa. Kai mātu ke riu ki whawhanga mai whoki e pakalama ni hinga ko e Paravet. Pia whoki ni me naono ke whaurapurotu ki naono ke tau puhala ke tau se e tau palana Emergency Response Plan. Ki lata me tau whangangangao tau zoonotic type disease ka maiki. Ki hoko mai ki motu hatotu. Lahi mahuinga e tau whakahaloanga nei kua mehe ki tau ofisa mai he SPC mai MPI ke whenonga mai ki he motu ke whakaako mai langmatai ki he tau matanga hua he tau tangata he motu mai mawhahinga hua DEF ke he lewe ki anga he tau manu. Ua mena mahuinga ne ono maturi ki he ahonei. Ki riu ki whawhango mai e ono anga ki tureni tau puke whakaako. E tau Paravet, ai koe tau tangata fully qualified ki hala tōru ke lata ke reweke tau manu. Kai hai ai e whakatakaanga ke maikala tōru ki na hua o loa he waha loto he tau ke reweke tau manu. Mo he maike whakala tōru ki ngā hua o loa me tau qualified vets. Ka maike ki anoanoanga ke reweke anga he tau manu hara tōru he mutu nei ka Niue. Si koe palakalama ene tau whakamua mo SPC. Tau se whakamua hi tau awhe hironga furu. Si koe liu te he maa negi liu ke whawhanga mai hapa ki se ma tōru mahuinga. Ki lata me mutuni hata tōru ko Niue. Koe mene ke ua, koe tau Emergency Response Plans e. Ki lata ki marewe ki anga he tau whanga ngangao manu ke he kehe. Ke ua hoko mai ke motu hara tōru ko Niue. I lau tōru hai maa nei e African Swine Fever. Ngā he tō puaka. Pia whoki ni mo e Foot and Mouth Disease. Hai e tunga ngāo nei ke motu ko PNG. Pia whoki mo Indonesia. Si lata hara tōru ke mahuinga ke mautari whoki hara tōru. Mo i loa he tō tangata ke ua tamai tunga ngāo manu krea nei ke hara tōra motu. Ke lau ia e tau manu hara tōru. Ko e tau whakaholoanga he ke whakafou e runway ma lea whakalele kua holo mita ki he tau mga honei ha kua afua mo nā kai lahi e uha. Whangfulu mau e pasene he tonga hua ko whita he maupopo kai matutaki ki e tāsila mai e whahi lalo ki he whahi uta he runway he tau mga honei. Hanei tu wala tala ia. Ko whakailo ai he tahe tau takitaki he matakau downers ke he whakaholoanga he whahingo papiliki ke he lau taongo he pungi he aho nei e tuanga he tonga hua ke he male wakalele he mga aho nei. Tala haua e Craig Smart holo mitaki e tonga hua he mahina sepetema he nā kai lahi e uha. Ko maiki ai ke whakafo e tāsila ke he taxiway mo e kua kamata foki ke tāsila e tahawala ki mua he whahinga hua he matakau tahama selfie. Ko amana ki ke liu hake mai fōki e taha tangata whakapā paula, ko e shot fire ia, mai he motu ko New Zealand, he whahe tapuka hau ke liu ke whana paula ki he kuali nā i tanga waka. Pe hea Craig Smart nā kai ko e whana paula ke lata mo i tonga hua ke male whakalele, kai koe ke maua makasea mo i sipi ke lata ia mo i whalu he tonga hua, la lahi he whakatu whano ki tamu ngā honei. Tō whakailo ai ke he lau taongo he whahe tapuka hau e aho, ko amana ki ai ke whakapā paula ki he kuali nā i amanau, ka afua mitaki e aho. Ke whakausia ki e hadau tōlo da walatala tu tupu ke pūli he pōnei pese ni he malu e aho, mo i tō ngana e uha ke wholam ngā aho, kai whakahoko ngai e aho, tau whakaholoanga he aho whakatata, he maanga ko a lofi tuke lau, whakahoko e aho whaiu me kua mole ki he
matakawina ko paliasi tō taha e fulufuluala he tau whakaholoanga ki he māma he aho o ato e fuki e matakau pukiata mo e tangata tuhi whakapuloa tāla ko Saraya Mangawa ki he halau tūlu a aho whakatātā. Ko e tau whakamatalaanga, kua longona mai he tau hukui he tau mamatua whiwhine, tau whuata tu whono he maanga Rupina Morrissey, e ke pule he maanga mai whakamua vainga tuku i tonga, e ke pule ha alofi toke lau tutuli heka, mo e tau komisina toko lunga ha New Zealand mo Australia. Kua whakakise tau mana tu whakaue he tau lilifu, kai mua atu ke tau i ke pule he a alofi toke lau ko tutuli heka. Kua whakaue atua ia ke tau tangata he maanga, ke tau whakaholoanga takawhanga ika he ua whahitap ko mole. Amana ke ia fōki ke tumau e tau ngahua whakauka, he tau tangata ke lata mai maanga, ha alofi toke lau tamaha tawa. Ko e tau kōri mai tau lolongo whiawhia, mai he tau whānau, tau whuata mai tau mamatua he maanga. La he manaia mai fulufloale tau whakahaloanga, kua kisia mai aho. Tō tae fulufluala mo e manaia he aho whakatātā he maanga ko alofi tuke lau. Amana ki atu ai ki he aho whakatātā he maanga ko Avaseli o Neone Pata he tau whahitapu i mua. Ka pia tau tōla tau walatala tutupu ke lata i me pūli he pō nei. Tuku atu tau ui whamrina ki he pō. Kai manatu ke liu matu taki mai he pō tulotu ke lata i me tau walatala whakapiritania mo Saraya Mangawa. Kai mawehe atu ko Esta Pavihi. Anuine pō, nana whā.